Karo aizire kumanywa ihanga ryona bwanyuma yo kwerukwa amikutu y'amakuru itari yemwe nemwe nka za Facebook n'ibindi kandi ahantu abantu bizire kutandika kumwirukangera. Erizoba abantu binje mu district y'Ibanda baragayo kereza obuhwezi obarukora biro mukozi ya motoka n'ibindi binji. Nanye nabasabwe ngiro mu kintu eki abwo muranga oguturire ogukuyamba umwana wetu kandi umunyibanda nasi umunya-Uganda abwo burwire bwa kansa kugirango abase kufunda sente zo kuza kumurabuza umu-America. Okurundana sente okutakatandikire abantu babanza kwetora town y'Ibanda obebembire band kandi aba babajire t-shirt eziriho Karo hamwe n'ebipande ebiriho izina rya Karo. Wanyuma mukuru wa polisi omuri Ibanda yiguraho mukoro gwo kozi ya motoka hamwe na nyina wa Karo Agnes Mugizi. Cancer is a disease that anybody can get. We are all potential candidates. And so when we got the information for the fundraising drive, we saw it as important also because anybody can fall sick of the. Oireho kozi ya motoka hona habaro n'umukoro gundi ogwo kutera enkito kandi ogwo gwayebembera Father John Baptist hamwe n'abakuru abarga district. Ebinde byakorwa harimo kuguza ebintu nkebikijo hamwe na mozi kwenanga sente obundi zikakanya. Mwe nashemerwa munonga kureba ngo Karo twatunga umugisha nk'abanyibanda go kureba ngo twagire kitwataho ngo amagaraje ruhangaga gareruguru. Twagura za watermelon twatugure mitware 5 twagure mineke twagura za soda twagira at least kureba ngo umuntu uteka imitwaro nki 10 kureba ngo amagaraga Karo gagaruka eruguru. Twayikirira mama wa Karo kandi no guyagira ngo nkeka amazima garanti babire batine buryo bona. Gateke bire taro tubire tutegerize umuheru konka ekizibukire ngo babire batwitinga bakakira konka bironda ayine bironda ebyarisirwe radiotherapy hati ebiremire treating konka handi batugira ngo kanse kacira especially ya hananke ya maraka yitake establishingire nayo mbiha konka nayo wano umureba hamubiri noreba ngo utari mu ntogizireki ukine kansa. Okurundana sente omuri Ibanda kwaba kwebembirwe bitongore bitari mwe na bimwe nkansamba companies aba university hamwe n'aba district. Fanishiteka teko kuna mazira kureba ogwo mu Kikaro ubusaso byabirarumu nagira nti ntabwo washi tutakubasa teka company kumabrezinga funds izakubasa kumuyamba. So kiteka teko twashiteka mu nkora twashiteka mu bantu bitu beibanda abantu bachakira mbwe nico kurebera abantu binaho mu bwinjine boza motoka gabo kandi abandi ndabashigene bija ukureba yenyuma motoka sirinze ngera kwija mbwe nitsi abantu bibanda mwena mwe bari kwija kandi mwe bari supportinga Karo. Speaker wa district y'Ibanda amukorogo yajumirira government abo butafayo okujanjaba abarire ba Kokoro. Kora is a demonstration to the government in general and the Minister of Health in particular. Kugira ngo really government and Minister of Health simekuta mamani zikagura ebyoma ebyakubasa kuyamba okutwitinga kansa mu Uganda tukareka kutwara senta heru ahabo kwa twatubyinaha nikibana kitwera kugira ngo umuntu yakwaturwa hibanda aze hari murago bamuragura. Karo niyetaga sente ziri kurenga miliyoni 2 kuzo mu ihangari ya Amerika okutunga obujanjabi. Amakuru aga gasha kwa Timothy Mushabe awa TV West omuri Ibanda.